naimbag nga oras yumanan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basay ta wanoy drama kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tay pa ni Ma'am Marisa Mangalindan kastamatan ni Immaculada Santos kan ni pagayam Love Hurts. Kastiman ti surat ni pagayam Agusto. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. Ma-stressak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runak at saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayan da, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapuy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Sige, agnganghakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya? Agnganga ka ma, Jima. Tasubuan ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito isangot, ipakanan kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabayin iti kasta kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasangsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Gabi lugar yung mata. Sana dito isangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balayaw. Masuro na nga raw. Nagisangpot iti babae kawampay urnong na. Anya usaran na nga agkasar. Aw makwarta na. Aw matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Araramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanakam ka bagays. Sadsadot na no daduma. Ay, nan. Pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store, agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam amo ka kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit mananda to sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam matan tinubyang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di darling, bumabakan, wan. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, napaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito yakon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agden na kamin akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, saka ito agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti ipautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para ko sinamay. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising kamay.
Nagkasar di ta ka Aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, nagayap damay. Talaga nga umay kami, tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga kami, darling. Ay na, kita anda tadagiti tattao ito kasaran. Bay am ida. Umapal dala siguro, Isu akit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslanda kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw. Ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga raw. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita inda. Nakaisum na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na. Maragsakan da siguro, Tay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayin yung takang kanin nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Dapay ate yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy te kasdi akin na sweet da albain kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na may mayat ti kasdi adyarda, ngamtay agap-apa da. Uray ko manutin ijer da. Ngam sa mat. Bakit ilakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang ay naapo takas latin ijer ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan ken innubingan ken ayat. Agin innayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagays. Nalabos mo ti kasdi nga style dagi jay nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Ha? Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngam kas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot day tao. Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na addaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day di lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, agdan na ka man mat. Tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay, masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Nay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga adwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayaon! Lumami isan titaraon. Kas kailagin inarmanan. Untatang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri nami iti tunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alag man latikan ng kauntay jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino jay kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kanakan di asawa ni Ulitagkaw. Nairanalaan naggidang kami, naggapo di istaur. So, nagkuyog kami na. Anay kumay. Apay nga nagsipak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapu daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dyan, tak! Ay, anay kumanay.
Aglablabas kan. Sa po'y nagsakit ti si pa mau. Babaero ka matgayam, Alvin. Diyak lang yung paggarop. Ay. Awan babae. Kano si kala nubyak. Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruday. Ag sinatakit din. Nay! Sa nakastaan? Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano ki din. Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit tabagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaan no pudno nga da babae, gambawam may. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinamki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana jay di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayatak. Ay, masapul asuruto tinubyak. Taya aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Kag, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinubya, Alvin. Saan na nagawid? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Jibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala si ilkiw may. Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawid ang tinubyak antay. Jima? Ay, Jima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay. Kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay, sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nawinay. Sorry nga ruday. Basta saan tangag sina. Sorry Jima. Promise. Jakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang paydajay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kiting nga Jack Bull ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanagpaiso ma. Ah, dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakaw nga matan. Asaw na nga pa ng kitang mitilegs ni nanay sayang. Ay, sos, agap padamanang. Wan nga rod, kanayon mo ti panagapada. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ng ti panagapada. Wala kay Jayan. Hanggang sublublet. Oo na yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklot da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmat la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inaldaw nga agapa da, kabagays. Ay, huwag nga rod ka bagay, marang-rengak. Di da pa'y laki nga rod agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon da mga agapa nga rod, ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari ka mau. Apay ti ko ng pagtatak ko ng kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. No umakmat lang kanayamon. Una tanda lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung paggarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali mo, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, ang dun. Nita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamin ano ka mga agdigaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka, ah? Na, Di ka pagtututbras? padatalang. So, di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung topay ti kinaampa mau. Gawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin.
No kastamit la ka na yaw ti panagapapayo, Alvin. Jima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa akayak ko Jak pagan ano daytoy babae. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Manjak ngay! Ang gawid ang iso. Bakit anan? Itultulob mo pa ilaan? Jak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Alvin. Utang nga ibagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan dya utang mo kanya kay di agar aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay. O magkwarta. Nukas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya ibayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga agawid, taurayak dya ibayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi anda ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, good. Sige Okay lang, balasan ka. Amuyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babae. Kinagsadaw. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babae? Hay! Nagangdawd na kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan, itiliklikkudan na. Ada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, sana ya. Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka naki ayan-ayat kang kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo, saan nga pudno nagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga imbagbagan na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtututbrush. Mas dawak nga rod iti bagyak, no apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay dayton nga style yu, Jima. Idida mo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno iso tinang irugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yu. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad na kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ayat tatang. Nakasapsapa. Bumangon ka! Tayong karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko kini Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalayngap. Day talag namnam ay tiyambo. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mabalin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kay kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwan tatang.
Anak, no di nakdenggan ti anak ko, ngam kaasina tinungpal nakmet, aging ga anak kay patakderan iti bukod na abalay. Nangasawa matan kat adan duwangan anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo, Augusto. Ala, nasaya at mat, napintas ti nagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anangato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Augusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amen.